kubor nakaslem jong unongsan hima. Nganamla kelam da paidin haki por keladap. Ni haban kram ni nombori ya gajing sisa. Lesi ya kitul dia jongi kum ka kenun. Ni lalong ru kinong shun ya pi haki kap ki kap. Ngapan ke mau? Bahadian ba ka kenun jongi kalami isika portai. Namar ka thong lani kanong rim ba kmat kalong ban wanra lani ban penkongo ya ki license nem lani ki politician legislator hante po assembly harangi I bahagi tigi por kilalong kuman lani kilale kilalong adaman mo hakiti nongwe ke hatuk por ngilayat kum ka kenhuon ya kata ka clean congress campaign nginom la ban lani ka jisya ni haban itu ke hendrai ladangi phaidin taka jingya shun lani ka taka jingya budong bunut mo ting ting kawan ra ka jingi ka jingi jan lingba ka sur ka jongpi hapo assembly nganur ban ong ba hausum area khat lai dei ba pun pan semla don ma fi man ba basa penlong ia ka haus mo ban sa defeat ia ka tuga issue ILP ka ba pai ba la nanu ba phirum arja khat pra ngilei kombal kren no barobar kharjaren balesi kadai ka jingkren ka jongpi kala penlong ya kitu ki paralong ki balale samsia lani ki balalong kuman harus nam arja khat lai lani hakatu katon bahaka khat khnai terik jong di sembo arja khat khnai kila ya kongo kila menjur ban pas ya ke resolution kaburam nasu ban ong na ki para legislator lani ki para yang ya pokon hon kalek shapi tongin pulang aji tapti na le chui simulasan kum ka kenhon hi ngingi keren chai bangin nomdon bentang bak no keseng san hi masima Henry kum ka kenhon nginom la klam da kentho nginom la klam da yaro la da don pade kita ki politician lane te ki legislator ki balale kamkai ya ki issue lane ya ka tau pa chu ja ngrew haba Pio dia lehana bat haba hikuman ngingin bansi banmi syakmat laningin banmi syasurak ban ong ba utuh politician umler umdan sentur on kran Henry lada pikran bat bapile ya ke kebangingi pertana surak ngasu ban ong ba kamlong kapop ingi bangin pertu ya kibakum kita kiriu sat ai Tengah skam bakum kecai benriu kabangingi ap kemi lenti la Islam ba ngilamat kisamlai ki jongi gilamat yau lathi ngilamat ro ya kaying bendi nagleng jo kenhun ngina mikran chu it ki love letters ki bakum ki ngilam ngiyo man bangi lelek ban perta ILP khamtam sigi benta jong kathan bibi chaneng lanes kitrian Tetanggawe kabangi ngislo bandan ngidan ka jingkerman kalong lada kum kini kinong mi khamat kikran ya kabakum kata ke issue bat kiwanra ya kita ki resolution bat om tangata ngaslo om balada kinang budin susu khamtam ya kini ka issue LP hanti hapo Delhi na niling ba central government ngangit skam ba lani ka kenhun ka jongpi kumba pilaban lalaban penkongo mo ye ki parlong ban pas absolute majority te po assembly ya kini ki issue LP ngasu baban ong ba nom shania tang kini ka ruling herai wat na le jong piru ka opposition kren lang kenang ba ka sarkar NDE jong umodi lani amcha kanyo ban grano ya ketika LP sya ka bereu ka ba laslem ba ngila ap kemang ya kini ka an LP tinga sukwa ban kran ciketir Argentin habade ba kene kejingat lenti jongi hakum kene ka klam covid kendai ngingi nomla banlen ba kamulai kalalong keduksa ke babha ya ki wei pat kidong kisna hapo kabring nyutra ngilai mi syakmat ngilai mi syaplang nadu amli haduk mengi giseng balang
Uladon we perlok wong inga. Pisia sto te pia don bok palam. Meliru te pisang balang ro pite. Beli pemai keliang lo ingi sita biu melijo. Ngala syurki. Bat ngala syuang kasyong haga jing start ke jongpi. Bapin penmi beli ia ubakum uni UMLE syagadong nathan lani syakonstitusi jongpi. Ba kani kedeka kubur kebangi sokben banang liang jongi kup ginong sung jong mulai konstitusi lani kum ke choisi mulai circle ngiyo ya kajing porto naki brev syabar konstitusi. Nangai baka ketika mon ke ketiga diang jongpi ban ai nang da ubadan kam kajing ram lani ban ai ya ka konstitusi ke mapi syakri kanang beteng nang desh keman kajing sisa ladang ia keren, ladang ia nyutang ia tekarta. Pada day hal beriau kadang day tang hakarta keba udang pulih haka kelas 1 ladang ambakala nyusna. Herengga snukman kubalo ong we ni paradukan baka jingdat nyusna jongga kenhon kadan laka history kum ka kenhon nyusna henyu trap bahagani kasgiro kadan la kajingmot ia kaba kapateng kabala syal sisngi kaniyo pansaki baka kenhon HWC kabanengkong kabanyo pnyang ye kajingrap na kinoy san lani na tigi legislator kadai ka kenhon HWC mulai circle ia kabangin sayo man kabribon ia kani kabloro ia kabopilai snoba syangi kup ka kenhon kublai shibun ba Uplay unang yo ban kerkuipi nang desikat hakal pia.